Presiden jang ka Seng Voice of the People Party uba aden mela besaimot. Ulo ong ba ka Seng kampat Kyrkieh ban penyaria ka Seng jang ka Sharilum Garo. Wat hadien baladon kat tu kat ningut kibriu ki bahok basida. Nagatay katan ki balapan pau ya ka jing angdot pa ka Seng kadai ban say kertong na kebenta ka election shiteng samoy hagam begre. Uhe ka VPP ula pentip bayamenta ka Seng kan pelet jingmut na kebenta ka election jang ka ying darbar tauan ka jela ka banlong hausnam arajar apopra. Nut eban ong ya ke GHADC ya ke MDC election ang Garo Hills te nre ke chong kapor la niyo ya kapor ka puluit kendian lesi la kapor ka sha ngila ban yar si Garo Hills te nre ya mentahi ke jing perkhat ke jing kolong baladangi ni plek jimut hiya ka arhopra ka MLA election te nre ki ma ban tip ke development ke ban mi agni ki kendian sngi ki kendian banai Ka Seng new trap